ассалому алайкум дӯстон, бинандагон ва подписчикони муҳтарам, мардони дур наздик буда шахсоне ки ба канали Агентство ТВ наомадед. Дӯстон, шуморо хушомадед мегӯм. хоҳишманд ҳастам. лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. бардорҷоно, дар навори имрӯза шайки худатон пеш аз дар омадани видео дар ҳақиқат ҳастаи бардоро 150 000 сомонӣ хона ҳаст. ба шахсоне ки мехоҳанд хонаи худшона дар канали Агентство ТВ ба савдо гузоранд, метавонед ки бардор азиз дар рақамҳои рӯйнавор буда дар ватсапи мо муроҷиат кунед. Агентство ТВ дар хизмати шумост. подписчикон, хуб, тамошо кунед якмин эълона. эълони якм чие бардоро? хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғараб аст. 2 ҳуҷра 6 сотиқи замин дорад. 150 000 сомонӣ нарх дорад. бардорҷоно, 2 ҳуҷра гай фаромӯш накунед. рақамҳои 31 21 14 21 ватсап якада маълумот занг бизанед. хонаро ҳолаташ састанаш бениҳоят зӯр. яде ҷои ремонт кардан ҳастаи бардоро. оро баъд аз рафтан аз наздик дидан боз хитон мутмаин мешен, мебинед ки чӣ кунанд дар кора. 6 сотиқи замин дорад. бардоре ки дар Данғара хоҳед ки хона бихарен бо нархи арзонак дар канали Агентство бардоро, ин марҳамат рақам мондагӣ 31 21 14 21 ватсап яка ҳамдастиш муроҷиат кунед. бардоро ҳуҷҷатхонаи берунӣ дорад. замини 6 сотиқ аст. 4 тарафаш маҳкам карда ячиқи ида истодаем. бардоро баланд карда бо симент блок. деюми лол мегзарем. бардоро хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. дӯстони хуҷандӣ, бардорони гиромӣ, аз Хуҷанд бошед, айни ҳол агар тамошо карда истода бошед, дар комментария фикр ва ақидаҳои худтона бинависонед. 3 ҳуҷра дорад. 200 метри квадрати обшӣ. дар ҳамин 3 ҳуҷра обшӣ 200 квадрата дар бар мегирад, яъне заминш бошад 3 сотиқ замин дорад. 480 000 сомонӣ нарх дорад. бо даҳон бениҳоят осон. хуб, рақамҳои 30 99 00 18 ватсап якада марҳамат муроҷиат кунед. бардорҷоно, ин нархнавое ки ҳаст, яъне ки инҳоро ман аз назди худам намегзорам. 3 ҳуҷра назди заправкаи 3 то 7. агар аз Хуҷанд бошен, дар наздики дача аст. сеюм эълон мегзарем. бардоро хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ин ҳам дар ҳамон ҷо, яъне дар дачаи ветеранов. ана иам 3 сотиқ 3 ҳуҷра. ҳолати ин дигаргун, аз ӯ дигаргун. бардоро нархи 480 000 сомонӣ. бениҳоят осон аст. бо даҳон гуфтам ин нархнаворо. бардоро ана наздик ба роҳ аст. дар ҳамон нуқта қарор дорад. чихе ки хитон дар навори дигари, яъне ки гӯш карден, ямаи Хуҷанда бардоро ҳамин хонам дар Хуҷанд қарор дорад. хуб ака, рақамҳои 918 61 25 68 ватсап дасти якада марҳамат муроҷиат кунед. ин нархнавоҳо бардоро гуфтистам, ман аз назди худам намегзорам, яъне ки харидорӣ кардан ин ҳам маҷбурӣ нест. 4 эълон мегзарем. бардоро хонаҳо бениҳоят қиматшида истода. айни ҳол агар хона дошта бошед, марҳамат муроҷиат кунед. ҳам аввал ҳам охир рақамҳои мо аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Кулиёв. акнун бибинем бардорҷоно, дар деҳаи Кулиёв дар 120 метри квадрати 3 ҳуҷраро сохтагиам. бо стандарти Россия ростига сохтагӣ. бардор азиз, деворҳо ҳама кирпичи пахта, сифатҳои бениҳоят баланд. 60% миқдори маблағ агар ки шумо биспоред мега, боқи 40% метавонед ки бадтар пардохт кунед, яъне тариқи кредит. нархаш 325 000 сомонӣ. 3 ҳуҷрага дар Ваҳдат аст, деҳаи Кулиёв. рақамҳои 931 26 62 62 ватсап яка ҳамдастии марҳамат муроҷиат кунед. ҳолат састаин бардоро ба чашми сар хитон диден, яъне. панҷумин эълон мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар маҳалла Иннуруф. дар Хуҷанд ҳам хеле маҳалла ҳаста. бардоре ки дар Хуҷанд ҳастем, аллакай тарафҳоро хитон аз зиёд медонем. 3 ҳуҷра 5 сотиқ замин. 4 тарафакаш бениҳоят зебо маҳкам кардагӣ. ака шумо бардоро ин замина бинед чӣ хеле зебо кардааст. акамон об ҳастай свечун ҳар вақта дар шаҳри Хуҷанд. ва рақамҳои 785 55 49 99
واتساپ که دستیشتا میتونیم مراجعت کنیم. 530,000 سومانی نرخی خونه را کرده سودان. باز معامله حوالیگی یعنی سوتیقش خیلی نرمانی بردارو. همون واجد خونه انجام خونه و ایسوسه همش مقصد است. سینه کردن مایو میتونید که بدروین. ششمین اعلان دوستان. خانه فروشی در شهر خوجان در دچه ویترانوف سپرافکای 37 ماده بردارو بینین دک کمناته دارد. всего лишь میگه که دک کمناته دارد. در 140 متر کوادراتی همین دک کمناته را ساختگی 4 سوتیق دیگر زمین داره بردارو. نرخش باشه 690,000 سومانی. 929 99 09 18. اگر بخواین دوستان زنگ بزنین، نخواین زنگ نزنین. ما همین تماشا بینا باوری دارم که 1.98% بردارو. در این نرخ نوعی که ازی هست 700,000 سومانی بردارو. این با کدام عقل من است من راستی هم نمیدانم. 700,000 سومانی دکانت اگه خویش منم گپای بزرگ ننیسونم بردار جنو. هر کس هر خیلی یعنی هفتم اعلان میگذاریم. بعد بسیار عزیز انا ایرا بگیم می ارزش شاید درست باشه. در شهر کانی بادام در 16 هم میکره رایانش بردارو 5 کامناته 6 سوتیق زمین به دست با نرخی 380,000 سومانی و رقم ها این 118 70 20 20 واتساپ که دستیش میتونید که مراجعت کنید. شروع نر معلوماتش ازش بنده میگم. حال استقامتی یعنی که حالت عینی حال در حسابی کارابکا حساب کردنش بگیریم بردار جنو. برای که تو ایجا نایه عبود نکنی خدت خانه اگر لوکس هم باشد آدم زندگی نکنه و جای زندگی نیست. رقم را گفته گذاشتیم بردارو. نرخ نوا هست با جای اگرات کاری یعنی که زمینش استیاشکه کردگی نیست که چون که همش یعنی شهر نیست از خود زیادی می شود. هشتم اعلان میگذاریم. بردارو عزیز در دهه دنغره باز یک 3 حجره و داروی 6 سوتیق دیگر همینطور یک خانه دیگر دسته ما امروز پیشکش ما کرده ایستادیم. 300,000 سومانی نرخ 905 43 57 75 دستی و هم واتساپ که مرحمت شو کنین مراجعت کنین دوستان. خانه 3 حجره دارد. 3 حجره دارد. کوخنی، حمام، حاجت خانه یا بردارو هستن. گیردوانش محکم نیست. حولیش تا جوی در کرده شبه ریختگی که در زمستان راستیگم نالش بیمون نغلطیم. رقم را گفته گذاشتم با میگمتون 905 43 57 75 زنگ زنه کسانی که خریدار باشه. اگر الان این هم میگذاریم بعد بسیار عزیز بردارو اگر ما گپ زیسته باشم خاطرم بوده باشه میتونید که بخزین یک کافی چای تلخ بزنین بعد بسنش توری میشه. بردارو خانه فروشی در شهر یاوان است. در دهه کلوبود 4 حجره بچه 5 سوتیقه اکمون 280,000 سومانده میتونش میره. میگه کسی که اگر خریدار باشد. رقم های 990 11 59 99 هم واتساپ و هم دستی کده مرامت دوستان عزیزم و پادپیسچکون محترم مراجعت کنین. رفته خانه را ببینید از نزدیک با چشمی سر یعنی در دهه کلوباد است. واقعا اینجا قرار دارد یعنی نزدیکی به 3 مکتب است. حجره ها بردارو تعمیر دارند. چه که دیده ایستادین حجره های کلان کلانی برکشادی زیبا انا بردارو چشم را بینین. حالت خانه را ببینین. لوکسی خانه را ببینین. نجاش بردارو کوخنی های نجاش باشد خانه مهمان خانه خیلی دیگه چیز میفروشه بچه. 11 هم اعلان میگذاریم. بردارو با شما من میگم باز گفته ایستادم اگر خانه با کردیت باشه بسیار بخوبای در دوشنبه کسی که بردار جنو کسی که تا نرخی 300,000 سومانه خانه تا حتی که کارابکا هم باشه تمغه اتومبیل کیا کارنیوالش میتون بردارو کارابکا باشه اگر تا نرخی 300,000 سومانی را در واتساپ ما سراز مراجعت کنین جوشتا میخرم بردار جنو به این وای حالت کارابکا جوشتا میگیریم. این خانه فروشی بردارو در شهر کیرودکی در جماعت چورایکاران کوچه حسن آباد میگه 3 کامناته 6 سوتیق 600,000 سومانی نرخ. رقم های 010 97 32 32 باقی معلومات از خود یک بپرسین بردارو. اگر نرمان باشن در زمستان بانک میکنین
дар таххонатон мемонед. хуб бардорҷоно, дар масъалаи ҳама хона мегзарам ба шумо. агар ёру рафиқтон дошта бошад ё ки хитон дошта бошад, агар хоҳиш мекунам дар ватсап ман муроҷиат кунед. дар душанбе хона агар бошад, домои ки набоша мешавад. 11 эълон шахсоне ки дар шаҳри Бохтар ҳастанд, яъне ки дар Қуронтепа хидамон бардор дур намерем. ин 14 микрорайони хидмондаҳ. 2 ҳуҷра 43 метри квадратӣ дар ӯшанаи айни ҳол сеюм қарор дорад. Деконата 43 квадратаи бо нархи 410,000 сомонӣ. рақамҳои 551 50 06 00 ватсап якада жингос бардоро занг бизанен, муроҷиат кунед, рафта хонара аз наздик бибинен. таби дилтон боша, агар харидорӣ карда бутунед, агар зудтон барасад, агар бардорҷоно маромад. ин рақамҳо барои реклама аст. бачо обуначиҳои ма агар кам ҳам бошад, ба ҳама има нигоҳ накарда навори хидмат кардан мегирам. асос фаҳмондан ба мардум. хуб хонаҳо бошад барои реклама, квартираҳо, техникаҳо бошад барои реклама, ҳатман муроҷиат кунед мардум. агентство ТВ дар хизмати шумо аст. раҳмат ки тамида моро тамошо кардем. миннатдорам ай тамошо кардаитон бардорҷоно. лайкҳоро ҳатман бизанед, фаромӯш накунед. дар канал подписатсия кунед шероинар. ай шумо ягон чиз намерава. инам хеле хонаҳои арзони қиматбағалта пешниҳодтон мекунам.